Junior Korea and Malaysia. Monamon Gajanabon with Dastahoin Korea và Malaysia ro peshvoz megi. Please stand up if you're able to for the national anthem of GPR Korea. Lütfen acele kurban kılıp Surudi Korea Sadoğlu. And now, the national anthem of Malaysia, Aplun Surudi Mili Malaysia Sadoğlu. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии даври сеюми марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи H бо иштироки дастаҳои мунтахаби занонаи Кореяи Шимолӣ ва Малайзия. Ин ду даста пешсафони гурӯҳи мазкур ҳастанд ва дар доираи рақобатҳое ки дар марҳилаи интихобии мазкур дар кишвари мо, хосатан дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе ҷараён дорад, бо ҳам имрӯз рақобат мекунанд. Албатта тафовути голҳои бузурге ки ҳоло ҳаст дар
ду даври қаблӣ ба фоидаи Кореяи Шимолӣ мебошад, зеро онҳо дар ду бозӣ 20 гол задан ба дарвозаи ҳарифону ягон гол ба дарвозаи худ сар надоданд. Аммо Малайзия бо тафовути як голӣ ҳам дар баробари Тоҷикистон ва ҳам дар баробари Фаластин дар даврҳои якуму дуюм пирӯзӣ ба даст овард. Ба ин тартиб онҳо ҳоло дар зинаи дуюми гурӯҳ ҳастанд. Албатта мусовӣ бе ягон шаку тардид ба нафи Малайзия нест, зеро онҳо агар ҳадафи баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро дошта бошанд, танҳо ва танҳо пирӯзӣ лозим аст муқобили ҳарифи бисёр қавӣ ва тавонмандашон дар бозии имрӯза. Зеро дӯстони гиромӣ, тавре медонед, аз ҳар гурӯҳ дар марҳилаи интихобӣ дар ин шабу рӯзҳо ки рақобатҳо ҷараён дорад дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 миёни занон, танҳо ғолиби гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. Сардовари бозии имрӯза Раудҳа Қотимӣ Исо Саид Алмансурӣ аз Имороти Муттаҳидаи Арабӣ аст ва ба ӯ Батсесек Унур Ҷаргал аз Муғулистон ва Янг Чен Йен аз Тайпеи Чин кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Ян Шу Тин, ӯ низ аз Тайпеи Чин аст. Комиссари бозӣ Михаил Талкачов аз Ҷумҳурии Қирғизистон аст ва нозири доварон Тешироги Наоми аз кишвари Ҷопон мебошад. ҳаятҳои ҳар дастаро ман баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ барои шумо муаррифӣ хоҳам кард, дӯстони гиромӣ, ва вобаста ба мавқеъгирии дастаҳо дар гурӯҳи H ва имтиёзҳое ки доранд қабл аз бозии имрӯза онҳоро ман як бор барои шумо ёдовар шудам. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ, аллакай дар баъзе гурӯҳҳо ғолибон маълум шуданд, аз ҷумла дар гурӯҳи C дастаи мунтахаби Бангладеш, дар гурӯҳи G дастаи занонаи Филиппин унвони беҳтарин дастаи гурӯҳро соҳиб шуданд, яъне ғолибони гурӯҳи худ шуданд дар марҳилаи интихобӣ ва аллакай ба марҳилаи ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор карданд. имрӯз дар тамоми гурӯҳҳои боқимонда ғолибон маълум мешаванд, аз ҷумла дар ин гурӯҳ ки гуфтем Кореяи Шимолӣ ва Малайзия бо ҳам нерӯ месанҷанд. Бе ягон шаку тардид дастаи Кореяи Шимолӣ на танҳо дар ин бозӣ ё дар рафти рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи мо, балки дар маҷмӯъ агар бигирем, яке аз беҳтарин дастаҳо дар миқёси Осиё ва ҷаҳон эътироф мешаванд. Аз ин рӯ онҳо бе ягон шаку тардид дар ин гурӯҳ, дар ин бозӣ аз ҷумлаи дастаҳои пурбаҳо эътироф мешаванд, ки инро бояд ҳатман эътироф намоем. хуб, бо ҳамин бозӣ шурӯъ шуд, дӯстони гиромӣ, ва шурӯъ мекунем ба муаррифии бозигарони дастаҳо. Кореяи Шимолӣ ки имрӯз бо пиранҳои ранги сурх бозӣ мекунад, аз дақиқаи аввал ҳоло ба ҳуҷум гузашта истодааст, аммо ин талоши онҳо натиҷа надод. хуб, дар хатти дарвозаи онҳо қарор дорад имрӯз рақами 18 Ю Сон Гум, футболбозоне ки дар мавқеи дигар ҳастанд. рақами 2 Ри Миён Гум, рақами 5 Ан Кук Хянг, рақами 7 Миёнг Ю Ҷонг, рақами 10 Ри Хак, рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг, рақами 12 Хон Сонг Ок, рақами 14 Хванг Ю Ёнг, рақами 17 Ким Кионг Ёнг, рақами 20 Чае Ун Ёнг ва рақами 23 Ри Хае Гёнг. Сармураббии даста Ри Сонг Ҳо. ҳайати дастаи Малайзия ки имрӯз бо пиранҳои ранги зард ва шортҳои сиёҳ ба майдон баромадааст, иборат аз бозигарони зерин аст. инҷо қоида вайронкуниро ҳоло мо такроран мебинем. дарвозабон рақами 23 Нурул Азурин Мазлон, футболбозоне ки дар мавқеи дигар бозӣ мекунанд. рақами 2 Ҷулиана Барек, рақами 3 Эусве Вана, рақами 4 Путри Ариса Балқис, рақами 5 Сити Нурфайзо Сайдин, рақами 7 Ҷасия Ҷумилис, рақами 9 Нур Лиана, рақами 10 капитани даста Стефи Серги Синх, рақами 15 Интан Сара Аниса, рақами 18 Амира ва рақами 20 Нур Ҳатфина. сармураббии даста Ҷоэл Карнели аз кишвари Бразилия аст.
аз ибтидои бозии имрӯза тавре дида мешавад дӯстони гиромӣ ташаббуси майдондориро бозигарони кореягӣ мехоҳанд ба дасти худ гиранд ва дар ҷараёни бозиҳои қаблӣ анамин гузаришҳо аз канор ва баъдан ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ бисёр хатарнок буд дасти онҳо ва ҳоло мо тавре мебинем ба ҳамин тартиб як ҳуҷуми бисёр хубе аз канори чап роҳандозӣ шуд ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд ва баъдан зарбаи бо сари ҷойкардаи бозигари тими миллии Кореяи Шимолиро ҳам мову шумо дидем. Хело фаул аст дар канори чап бозигари рақами 14 Хванг Ю Йонг баъдан ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва зарбаро бошад Чае Ун Йонг рақами 20 зад. агар мо тамоми рафти марҳилаи интихобиро ба эътибор бигирем яке аз бозигарони тими Кореяи Шимолӣ ҳоло муддаӣ аст баҳри ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин нишонзани марҳилаи интихобии мусобиқа ин Ким Кёнг Йонг мебошад ки ҳол дар ҳисоби худ 6 гол дорад бозигари мазкур ӯ дар рақобат бо Тоҷикистон тавонист 4 гол занад ва ҳамчунин дар бозӣ бо мунтахаби Фаластин ба ӯ муяссар шуд ки 2 гол ба дарвозаи ҳариф равон кунад. боз як ҳамдастаи дигари ӯ низ дар феҳристи нишонзанҳои беҳтарин ҳоло пешсаф аст ин Миёнг Ю Ҷонг мебошад дар ҳисоби ӯ 5 гол сабт шудааст ӯ дар бозӣ бо мо 1 гол зад аммо дар бозӣ бо дастаи Фаластин 4 гол. ане тавре мебинед дар ҳарду бозӣ бо натиҷаи якхелаи 10-0 дастаи занонаи Кореяи Шимолӣ бар ҳарифони худ пирӯз шуд. имрӯз шояд мо ҳамин гуна ҳисобро набинем чунки дастаи Малайзия дар қиёс бо дастаи мо ва ҳамчунин дастаи Фаластин андаке хубтар ҳам бозӣ карданашро мо қаблан дидем вале ба ҳар ҳол дар сатҳе ки ҳарифи қудратманди онҳо Кореяи Шимолӣ аст онҳо ҳоло дар ин сатҳ нестанд ва дар футболи занона вақте дар сатҳ ва дараҷаи бозигарон фарқ аст инро мо хело зуд пай мебарем ва хело зуд ин чиз аслан дар рафти бозӣ дида мешавад. дӯстони гиромӣ тафовут албатта дар дараҷаи бозигарон метавонад ба натиҷаи ниҳоии бозӣ низ таъсири бевоситаи худро расонад. гоҳ-ногоҳ кӯшишҳо барои ба ҳуҷум гузаштан аз сӯи бозигарони малайзиягӣ низ дида шуда истодааст. аз ҷумла ҳамлагари асосии онҳо Интан Сара Аниса ки бо рақами 15 бозӣ мекунад каме фаул аст вале тавре мебинем ӯ одатан танҳо мебошад ва аз масофаи дур иттисолҳои тӯбе ки ба самти ӯ меравад гоҳ қабул мекунад ва талош мекунад то ҳуҷумро давом диҳад аммо ин ҳама натиҷа намедиҳанд ва дар навбати худ ҳамдастаҳои дигари ӯ кӯшиш карда истоданд ки сари вақт иртиботро миёни бозигарони Кореяи Шимолӣ қатъ кунанд ва ё дар лаҳзаҳое ки азудаи чунин кор намебаранд бо садгузориҳо бо монеа эҷод кардан ба рафти ҳуҷуми ҳариф ба зарбаҳои онҳо пеши роҳӣ ин ҳама хавфу хатарро бигиранд. ирсоли тӯб дар ин ҳолат тавре мебинед натиҷа надод.
خب تلاش‌هایی که از سوی بازیگرانی دسته منتخب زنانه کره شمالی دیده می‌شود اینجا اکثریتش نتیجه نمی‌دهند و طور این لحظه ها می‌بینیم سرمربی آنها ریسون ها نیز از جای خود مجبور است بالا شود. بعضی حرف‌های داشت با شاگردانش که آنها را رسانید. خونخو اگر سطح و درجه کره شمالی هر قدر بلند هم نباشد با آنها گویم در ابتدای بازی میسر نمیشد که با یک بارگی با دروازه حریف گل‌های زیاد زنند. برای مثال ما طور دیدیم در بازی با دسته دخترانی ما آنها در 20 دقیقه اول تنها یک گل داشتند و همین گونه حالت در بازی با فلسطین هم بود که تا دقیقه 27 همگی آنها یک گل به دروازه حریف زدند. ولی بعدا تدریجاً وقتی حریف کمی خسته می شود ترکیب‌آرایی های دسته کره شمالی زیاد می گردد و آنها وضعیت های خطرناک را با وجود می آورند. چندین حالت هایی که با بازیگزاری های خود به هجوم میگذارند و فرصت های ضروری را پیدا میکنند بعدا خود با آنها میسر می شود باز هم امکانیت های گلزنی بیشتری را برای خود مهیا کنند. این لحظه ها دوستان گرامی طور حالا دیده می شود ضربه جریمه‌ای با فایده دسته جمهوری خلق دموکراتیک کره تعیین شد. کسی نیست در دیوار دفاعی از سمت دسته مالزیا. در نوبت خود بازیگران کره‌ای هم از دور کوشش نکردند ضربه زنند، توپ را با بازی درآوردند. ادامه هجومی آنها رو می‌بینیم. خب قاعده بازی ویران شد. اکنون این دفعه دسته میزبان یا به اصطلاح دیگر میزبانی اسمی این رقابت قاعده بازی رو طور ما و شما میبینیم ویران میکنند. از بازی امروز ما به هر حال اندک شدتناکی بلند رو انتظار بودیم، اندک رقابتی با سرعت‌تر رو، اما حالا طور دیده می شود چندان هجوم های زیاد و خطرناکی از هر دو جانب با وجود نآمده است، اما کره‌ای ها فاول‌تر باقی میمونند. ارسال توپ رو دیدیم، این پرتاب طور دیدید نتیجه نداد. در نوبت خود چند لحظه پیشتر از این از ضربه جریمه‌ای به واسطه فوتبالبازان مالزیایی توپ را راست سوی دروازه روان کردند و آن در نوبت خود هیچ مشکلی برای دروازه‌بان یوسون گوم با وجود نآورد. نخستین ضربه راست از سوی بازیگران کره شمالی نهایتاً اینجا دیده می شود، اما دروازه‌بان نورول ازورین مزلن توانست همان حالت را برطرف کند. توپی که برمیگرداند بازیگری مالزیایی ببینید به نزدیکی جریمه‌گاهشان میآید. بعدا ارسال توپ در این حالت از کناری راست و حالا هم مبارزه دوام دارد. اوت با فایده دسته کره شمالی است. خیلی عالی بود اینجا حرکت های انفرادی بازیگری رقمی 11 از هیئت کره شمالی هان جین هونگ که از کنار ببینید چگونه زیبا گذشت از حریفش و بعدا پرتافتی توپ رو انجام داد. ضربه رو هم ما میبینیم کیم کیون یونگ بازیگری رقمی 17 در همون لحظه ضربه زد، ولی دروازه‌بانی مالزیا
به یگان مشکلی ضربه قبلی رو برطرف کرده توانست. خب بازی خطرناک بود. بله داور هم مجبور شد در حالت قبلی راودها قاتیمی ایسا سعید المنصوری شکل پوره نامناسبی داوری است که در بازی امروزه کار میکند. سرداوری بازی امروزه و از امارات متحده عربی میباشد. گزارشی بسیار خوب از کناری راست. اینجا اکنون ما همزمان پرتافت توپ رو هم دیدیم. ری میانگوم دفاعگری کناری راست در حیاتی دسته کره شمالی به هجوم پیوست شد و فاولی او باعث بر آن شد که یک وضعیت استانداردی دیگر به میان آید. این دفعه ضربه کنجی است به فایده دسته کره شمالی. هانسون اوک ضربه رو میزند. و چی فرصتی مناسب این لحظه ها پیدا می شود. ببینید ضربه با سر اجرا شده چقدر خطرناک بود. کیم کیان یونگ ضربه زد.
خب مبارزه جدی بود اما با قاعده ویرانکنی آنجا هم بحث شد و طوره میبینید بازیگری شماره 15 هست دسته مالایزیا اینتان سارا انیسا قاعده بازی رو ویران کرد. خب از دور خواست ضربه زند در لحظه قبلی بازیگری رقمی 7 دسته کره شمالی میون یو جونگ اما نتوانست و بعدا ما طوره میبینیم آنجا قاعده بازی ویران میشود و این دفعه بر مقابل همان بازیگری که قبلا 2-3 بار پای در هم از هیئت مالایزیا قاعده بازی رو ویران کرده بود. این بازیگری شماره 15 حملهگری مرکزی اینتان سارا انیسا است. خوب ببینید از یک کنار به کنار دیگر چگونه کوچ میبندد هجوم و توپ تا حال در میدان است. اینجا ارسال توپ اکنون در این گونه حالت البته ضربه زدن مشکل بود با بازیگری رقمی 17 کیم کیونگ یونگ زیرا ارسالی انجام داده همدستش رقمی 2 ری میونگوم که از کنار خیلی خوب گذشت از دو فوتبال بازی حریف اندک بلندتر اجرا شد و ضربه رو با سر آن طوری که میخواست اجرا کردن نتوانست. کیم کیونگ یونگ فرصت ها خیلی زیاد پیدا شده ایستادند و طور بالاتر گفتم مثلا این پیوست شوی ها از دو کنار خیلی در سطح عالی است در هیئت دسته کره شمالی. آنها دویمو توسط کنارها وقتی با هجوم پیوست میشوند میتوانند از یک یا دو بازیگری حریف گذارند و بعدا باز ارسال های توپ رو هم به خطا انجام دهند. نافهمی بین بازیگرانی هر دو دسته است و حالا داوری مرکزی دیدار امروزه به نزد خود دعوت میکند بازیگری رقم 11 کره شمالی هان جین هونگ رو و همچنین بازیگری رقم 10 مالایزیا که سروان این دسته است استفی سرگی سینخ رو. البته کمی نافهمی بود محسوسی بازیگری کره شمالی. اینجا ببینید با دروازه‌بانی حریف بر میخورد در نتیجه نورول ازورین مزلون به زمین افتیده آسیب گرفت و وقتی در رابطه با چنین عملکرد حریف اعتراض بیان کرد سروانی دسته مالایزیا ما دیدیم که این باعث ناراحتی حریف شد و اونیز در نوبت خود با بحث و مناظره دست زد. در مسابقه مذکور دوستان گرامی در مجموع 34 دسته اشتراک کرده ایستادند از 47 کشوری که عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند. 34 دسته درخواست دادند برای اشتراک و رقابت ها در 8 گروه در مرحله انتخابی جریان دارد. در 2 گروه 5 دسته هستند گروه های A و B، در 6 گروه دیگر 4 دسته ای. ولی اینجا مهم این است که تنها غالب گروه به مرحله نهایی جام آسیا راه پیدا میکنند. تمام رقابت های مرحله انتخابی در گروه ها از 23 ایون شروع شده تا 5 ایول باید جمع بست گردد به استثنای گروه A مسابقه که رقابت آنجا از 7 ایول شروع میشوند تا 19 ایول ادامه می‌یابند. ارسال بسیار خطرناکی توپ رو بار دیگر ما و شما دیدیم و بعدا ضربه که اجرا شد بسیار
қавӣ буд, аммо тӯб ба яке аз дифоъгарони Малайзия расида баргашт. хуб, дар гурӯҳи B мусобиқа ҳоло мубориза идома дорад. онҷо ду дастаи даъвогар Ҳиндустон ва Таиланд ҳастанд. дар гурӯҳи A ҳоло рақобатҳо шурӯъ нашуданд. тавре болотар гуфтем 7 июл оғоз мешаванд. Эрон, Урдун, Лубнон, Сингапур ва Бутан онҷо барои баромадан аз гурӯҳ талош мекунанд. дар гурӯҳи B бошад ғайр аз Ҳиндустону Таиланд ки пешсафон ҳастанд, Тимори Шарқӣ, Ироқ ва Муғулистон ҷо гирифтаанд. ирсоли тӯбро дидем. вазъияти хатарнок аст, аммо зарбаро рост сӯи мавқеъ иҷро мекунад ки онҷо дарвозабон буд ва Нурул Азурин Мазлон тавонист ҳамон зарбаро бартараф намуд. як бори дигар лаҳзае ки бозигари рақами 20 Чаe Уньёнг аз ҳайати Кореяи Шимолӣ зарба зад мо мебинем. хело хуб ҳаракат кард дифоъгар рақами 3 Эусв Вана. сари вақт бо як ҷаҳиши худ дар ҳамон лаҳза тавре дидед тӯбро аз майдон берун намуд. ҷо як бозигари Кореяи Шимолӣ афтид. баъдан тавре мо дидем мубориза идома ёфт. тӯба ҳам аз майдон берун баромаду бо ҳамин ҳуҷуми мазкур ҷамъбаст шуд. вале маълум аст ки инҷо каме зидди бозигари рақами 11 Ҳан Ҷин Ҳонг бо як айёрии хос бозигари малайзиягӣ қоидаи бозиро вайрон кард, аммо довар дуруст пай бурда натавонист ҳамон лаҳзаро. аз гурӯҳи Си дар марҳилаи интихобӣ аллакай дастаи мунтахаби Бангладеш ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. онҳо ҳоло бӯзи даври сеюми худро доир накарданд, аммо аллакай маълум аст ки онҳо садрнишини ягонаи гурӯҳ хоҳанд буд, зеро ҳарифи наздиктарини худ Мянмарро шикаст доданд. Мянмару Баҳрайнро шикаст доданд ва дар навбат аст бӯзӣ бо Туркманистон ки имшом сурат мегирад. аз гурӯҳи Ди ҳоло баромадани кадом як даста муайян нест, зеро онҷо низ ҳолати монанд ба гурӯҳи мо аст, аммо тафовути голҳоро ба эътибор бигирем. Тайпеи Чин шонси бештар дорад, ҳамчунин таҷрибаи ғании онҳо. инҷо имкон медиҳад ҳад занем ки дар қиёс бо Покистон онҳо довталаб ҳастанд. инҷо акнун боз як шонси дигари бисёр хуб барои дастаи Кореяи Шимолӣ пайдо мешавад. биёед бубинем. хело зебо буд таркибборои бозигарони ин тим. умуман офсайд нест дар ҳолати партофти ҷавобӣ ба Чаe Уньёнг ва баъдан ирсоли ӯ тавре мо шумо дидем натиҷа надод. як бор дигар метавонед бубинед ирсоли анҷомдодаи бозигари Кореяи Шимолиро аз канори чап, аммо расиши тӯб ба Стефи Синх сарвони дастаи Малайзия боис бар он шуд ки дар ҳамон ҳолат
توپ سمتی حرکتی خود رو دیگر کند و دروازه‌بان بعداً آن رو به دستی خود گرفت. سلسله هجوم‌های خطرناک که پس دیگر ادامه دارد. خوب توپ به دست رسیده است و فکرم بله بین هم توپ از میدان بیرون شد. اگر حالتی رسیدگی توپ به دست رو به اعتبار نمیگرفتند میتوانستند ضربه کنجی هم تعیین کنند داوران، اما اینجا به‌واسطه توپ به دست رسید. دست در حالتی طبیعی نبود. پوتری اریسا بالقیس نوروا بازی کرد از هیئت مالزیا در همان حالت و توپ به دستی چپی او رسیده بود در لحظه قبلی. خوب دوستان گرامی، اکنون وضعیت استانداردی رو میبینیم. ریحک در نزد توپ، ارسالی توپ با بازیگرانی مالزیا میسر میشود که از جریمه‌گاه خود توپ رو بیرون کنند. با قوه زیاد آنها البته با قفان مینشینند. این لحظه ها با پورگی به خط دفاع تکیه کردند، زیرا در بازی ها مقابل چنین حریفی قوی و قدرتمند تنها و تنها چنین اسلوبی بازی میتواند کار دهد. یعنی با اینکه از خود میگذارند فوتبال بازان در بسیاری از جایها همدسته‌های خود را جبران میکنند، اما در عموم تا کجا قوه و نیروی مالزیایی ها میرسد که همین گونه اسلوبی بازی را تمامی رفتی رقابتی امروزه ضد حریف نشان دهند. این هم یکی از سوال‌های است که حالا ما به آن جواب نداریم، اما در 30 دقیقه اول آنها به اصطلاح تحمل کردند آن همه فشار و هجوم‌های پای در همه که حریف داشت و در ادامه نیمه یکمی رقابت باز هم خواهیم دید که تا کجا ایستادگی کرده میتواند دسته مالزیا و پیوسته همین گونه ارسال‌های طولانی به کنار بعداً از آنجا پرتافتی توپ به جریمه‌گاه باعث بر آن شده ایستاده است که یک خوف و خطر یا یگان حالتی گوییم خطرناک به میان آید. باز یک هجوم دیگر و در این حالت اکنون ضربه تبره دیده می شود. از سوی دروازه‌بان نورالعزورین مزلون برطرف شد. بار دیگر بیاید ببینیم بازیگری رقمی 12 از هیئت کره شمالی هان سونگ اوک ضربه زد. خب یک دقیقه وقت برای آبنوشی دسته ها حالا از سوی داور جدا شده ایستاده است دوستان گرامی. قطع نظر از آن که حریف اینقدر قوی است و گویم در دو بازی قبلی نتیجه های بلند داشت، برای مثال یک اشتباهی آنها غلبه 1-0 مالزیا در این رقابت امکان می‌دهد که مالزیا با اشغال زینه یکمی گروه به مرحله نهایی راه یابد و جمهوری خلق دموکراتیک کره به مرحله نهایی جام آسیا نبرد. خواهیم دید در ادامه چگونه بازی را این دسته ها برای ما پیشنهاد میکنند، اما تا این لحظه برتری کلان نصیبی کره شمالی است. پیوسته هجوم ها با وجود آوردن وضعیت های خطرناک و فرصت های گلزنی بود، مخصوصا اون ارسال هایی که اجرا میشدند و بعدا ضربه ها با سر دیده شد. یک دفعه توپ به تیر دروازه رسید، دو سه دفعه دیگر کمی بلندتر رفت ضربه های زده بازیگران کره شمالی.
خب تو جای غیر انتظار برای ما شاید برای اکثریت دوستان گرامی لحظه ها تغییرات در حیاتی دسته کره شمالی دیده می شود. جای اون یونگ رو گرفتن رقم 20 و با جایش رقم 22 کیم هیه یونگ وارد میدان شد. همچنین ریحک رقم 10 میدان رو ترک میکند و جای او رقم 9 کیم سون گیونگ با میدان برآمد. حتی در رفتی چنین بازیه که دوستان گرامی ببینید کره شمالی رو مساوی البته قانع میکند. آنها در صورت مساوی شدن این بازی قطعی نظر از آنکه با کدام حساب حتی مساوی می شود حتما در صدر گروه باقی میمونند، زیرا تناسب گل ها با پورگی و فایده آنها است و این تناسب رو در یک بازی از بین بردن خصوصا مقابل خود آنها به نهایت مشکل است. برای مالزی اصلا امکان پذیر نیست این چیز دوستان گرامی. اما با در نظر داشته آنه که جمهوری خلق دموکراتیک کره به‌واسطه برای غلبه مبارزه برده ایستاده است، حتی آنها انتظار نشدند آن تنفسی که معین شده است در بین قسم یکم و دوم، زیرا تغییراتی که در وقت تنفس یا پیش از آغاز قسم دوم همان لحظه پایانی تنفس انجام داده می شود، آن به اصطلاح همان لیمیت یا روزنه معین شده تغییرات را برای دسته از بین نمیبرند. یعنی اون بیرون از اون سه دوره روزنه معین شده عوض شوی فوتبال بازان خواهد بود و میتواند به مربیان کمک هم کند. اما پیوسته در دقیقه 35 رقابت ما دو تغییرات رو در حیاتی دسته کره شمالی دیدیم. پسی بسیار خوب، ادامه هجوم رو میبینیم. نه قدر ضربه قوی زد کیم سون گیونگ. هجوم دوام دارد. با آسانی ببینید چگونه با بازیگران کره شمالی میسر می شود که از حریف بگذرند. با در نظر داشتی حالت آنه که چگونه فوتبالبازان زیادی مالزیا در جریمه‌گاه خود قرار داشتند نزدیک به دروازه‌بانشان، پرتافت توپ به جریمه‌گاه خود باعث بر آن میشد که آنها برمیگرداندند. از این سبب بازیگری کره شمالی در لحظه قبلی توپ را بوسته به جریمه‌گاه نه بلکه به اندک قسم بیرونی آن ارسال کرد، اما طور دیدیم آنجا از همدستایش کسی نبود. از دور یک ضربه با پای چپ، ولی طور دیده می شود خیلی بلند و نوانیق. سروانی دسته کره شمالی در لحظه قبلی ان کوک هیانگ ضربه زد. باز یک ضربه دیگر از مسافه دور و در این حالت هم طور دیده می شود ضربه اجرا شده نتیجه نداده ایستاده است. بازیگری رقم 9 کیم سون گیونگ در لحظه قبلی ضربه زد، همان نفری که چند لحظه پیشتر از این به میدان برآمد. برای مالزیا اصلا تا همین لحظه رقابت یگان امکانیت و شانسی ضربه‌زنی پیدا نشد سوی دروازه حریف و فرصت هم آنها نداشتند در نزدیکی دروازه جمهوری کره شمالی، ولی کره‌گی ها نهایتاً به هدف خود میرسند و قدمی اول رو در دقیقه 40 گذاشتند.
ирсоли бисёр хубу дақиқ ба ҷарима гӯ ва бо сар зарбаи задаи бозигари рақами 22 Ким Хье Йонг. ӯ ҳамагӣ чанд лаҳза пештар аз ин вориди майдон шуд. дӯстони гиромӣ, дар дақиқаи 35 ба майдон баромаду дар дақиқаи 40 гол зад. Голи карьера бозигара рақами 22 Ким Хье Йонг ба самар расонид. як бори дигар биёед бубинем. анам инҷо зарбаи бисёр хубу дақиқ буд ва тавре дида мешавад ту ба дарвоза ворид гардид. акнун пас аз ин боз муборизаву кӯшишҳои бозигарони Кореяи Шимолӣ зиёдтар мешавад барои задани гол ва онҳо табиист ки барои рах накардани дарвозаи ҳариф дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз ҳам кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳанд. дар мавриди гурӯҳҳое ки дар марҳилаи интихобӣ ҳоло муборизаашон давом дорад мо болотар қайд кардем. дар бораи гурӯҳи Д низ мехостам ин нуктаро гуфта гузарам ки Тайпеи Чин ва Покистон ки аслан ҳоло мубориза бурда истоданд. инҷо имкониятҳои Покистон нест, зеро онҳо бо вуҷуди 6 имтиёз доштанашон аз садрнишини гурӯҳ Тайпеи Чин мағлуб шуданд. аз ҳисоби бозии байни худӣ албатта хафо мемонанд ва дар даври охир бозии Тайпеи Чин ва Индонезия ҳал мекунад ки кадоме аз онҳо ба марҳилаи ниҳоӣ мебаранд. Индонезия 3 имтиёз дорад, Тайпеи Чин 6 имтиёз. дар гурӯҳи И мусобиқа Ветнам пешсафи ягона аст. Гуам ва Имороти Муттаҳидаи Арабӣ 4 имтиёзӣ доранд. онҳо дар зинаҳои дуюму сеюм ҳоло мутаносибан ҷо гирифтаанд. инҷо акнун зарбаи бо сарзадаи бозигари Кореяи Шимолӣ хато рафт ва дар гурӯҳи И ҳамчунин дастаи Малдив ҳам ҳаст, аммо онҳо хело дар сатҳи суст бозӣ карда истоданд. дар гурӯҳи Ф пешсафон Узбекистон ва Непал мебошанд. ҳарду 6 имтиёзӣ доранд. Лаос ва Шри-Ланка дар ду давраи аввал ноком шуданд ва аллакай имкониятҳояшон аз байн рафтааст. ва Узбекистону Непал ҷолиб ин аст ки дар рақобатҳои марҳилаи интихобӣ ҳарду нишондиҳандаи якхела доранд. ба дарвозаи ҳарифон 17 гол заданд, ба дарвозаи худ ягон гол сар надоданд. имшоб дар бозии байни Узбекистон ва Непал дастаи ғолиби гурӯҳ дар гурӯҳи Ф маълум мешавад. бисёр партофти хубе буд. акнун зарбаро мебинем ва дарвозабон дар ин ҳолат боз ҳам кӯмак мекунад. Нурул Азурин Мазлон метавонед бубинед. инҷо бисёр ҳаракати хубе дошт бозигари рақами 14 Ванг Ю Йонг ва баъдан зарбаро ба дарвоза равон кард. аз гурӯҳи Ҷи мусобиқа инҷо садои штаки довар барвақт баланд шуда буд ва аз қоида вайронкунӣ ӯ аллакай ҳамаро огоҳ кард. довар ҳоло ба фикрам пеш аз он ки ба назди ҳамлагари дастаи Малайзия равад, ба назди сармураббӣ онҳо меояд ва корти зард нишон медиҳад ба Ҷоэл Карнели. мураббие ки аз кишвари Бразилия аст ва сармураббии дастаи мунтахаби занонаи кишвари Малайзия мебошад. инҷо маълум аст ки зидди дифогари ҳариф рақами 23 Ри Хье Гёнг қоидаи бозиро вайрон кард. бозигари рақами 15 Интан Сара Аниса. хуб дар гурӯҳи Ҷи мусобиқа тавре гуфтем Филиппин пешсаф аст. 9 имтиёз дорад. аллакай онҳо ғолиби гурӯҳ шуданд ва ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд.
ҳонг Конг, Камбоҷа ва Арабистони Саудӣ аз гурӯҳ ба марҳилаи баъдӣ баромада наметавонанд. Дар гурӯҳи H онҷое ки дастаи мо, Фаластин, ҷумҳурии халқи демократии Корея ва ҳамчунин Малайзия қарор доранд. имрӯз рақобатҳо ҷамъ баст мешаванд. расо соати 22 бо вақти душанбе бозӣ бо иштироки дастаҳои мунтахаби занонаи Тоҷикистон ва Фаластин шурӯъ мешавад. баъд аз расонидани кӯмаки тиббӣ ба бозигари малайзиягӣ акнун рақобат идома меёбад ва дар ҳол тобро бозигарони Кореяи Шимолӣ ба бозӣ дароварда истоданд. چهار دقیقه وقت جبران کرده می شود با قسم یکم. 4 دقیقه ilova karda shud. و ببینید که باز یک وضعیت خطرناک دیگر این دفعه اکنون ستون دروازه کمک کرد. باز هم ارسال توپ و دروازه‌بان نجات می‌دهد و بعداً باز یک ضربه دیگری بازیگری کره‌ای با ستون دروازه می‌رسد. دو فرصت نوبتی بهترین با اشتراک بازیگران کره شمالی و بیاید ببینیم این حالت اول اصلا ضربه به تیر دروازه رسیده بود بعد از آن تلاشی که کیم کیونگ یونگ داشت و در ادامه همون هجوم باز یک شانسی دیگر تبر دیدیم برای کره‌ای پیدا شد. این دفعه هم ضربه زده آنها با ستون دروازه رسیده برگشت. ارسال نوبتی توپ رو میبینیم و باز هم همان اصول قبلی ثمر میدهد. پرتافتی بسیار مهین و موزون توپ با جریمه‌گاه و یک ضربه دقیق با سر. ضربه آخری که با سر میزنند بازیگران کره شمالی خیلی راست و دقیق سوی چارچوب دروازه میروند. میونگ یو جونگ این دفعه گل زد. بازیگری شماره 7 حساب رو 2-0 میکنند. بار دیگر میتوانید ببینید افساید نبود. 0-3 فوتبال بازی مالزیایی که در همون حالت بودن هر سه آنها بازی ایستادند و اصلا درست درک نکردند که همین گونه ارسال توپ شاید انجام داده میشود. و قد و قامتی بلندی که دارد میونگ یو جونگ با او امکان داد به یگان ممنوعیت در همان لحظه ضربه زند و حساب با همین 2-0 شد. در دقیقه 40 و در دقیقه 2 میلوه شده با قسم یکم. اما با این ترتیب گل‌های دسته کره شمالی رو در بازی امروزه دیدیم. باز یک پرتافت دیگر و ببینید که چه ضربه محکم و قوی سوی دروازه حریف اجرا می شود. بازیگری رقم 22 کیم هیه یونگ ضربه زد. خب میدونید تغییرات هایی که مربی این تیم کرد تاثیر خود را رسانیدند. خیلی فعلا در میدان کیم سونگ یونگ رقم 9 و رقم 22 کیم هیه یونگ هر دوی آنها از لحظه‌ای که به میدان برآمدند پیوسته به هجوم میگذارند. ارسال های خطرناک، ضربه های قوی و محکم سوی دروازه حریف از سوی آنها دیده می شود. باز یک پرتافت دیگر با کناری راست. اینجا اکنون مبارزه دوام دارد و بازیگران مالزیا هم کوشش کرده ایستادند که با حریف مانع ایجاد کنند توپ را از میدان بیرون کردند. ثانیه‌های پایانی دقیقه 4 ایلوه شده با قسم یکم جریان دارد. در حال توپ از ضربه کنجی با بازی درآورده شد. اینجا تلاش بازیگران کره شمالی رو ما می‌بینیم.
ба ҳар ҳол довар иҷозат медиҳад ки ин ҳуҷуми онҳо ба нуқтаи ниҳоӣ расад. Зарбаро мо дидем ва тӯб аз майдон берун шуд. бо ҳамин тамом қисми якуми бозӣ хотима меёбад. дӯстони гиромӣ, мо низ каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед. The halftime score is DPR Korea 2, Malaysia 0. Besok pada baju maksimal Korea 2, Malaysia 0. Şurada ilave kardeşim.
Substitution for DPR Korea. Davro Garagi Korea. Player number 14, Veligara Khanchola, Hwang Yu-yong, replaced by player number 16, Bobodegara Khanchola, Song Chong Sing, last partnership. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، بار دیگر با شما درود میگویم و یادآور میشوم که شما جریان بازی دور سوم مرحله انتخابی را در گروه H با اشتراک دسته‌های منتخب زنانه جمهوری خلق دموکراتیک کره شمالی و همچنین مالایزیا تماشا کرده استید. بعد از خاتمه نیمه یکم حساب 2-0 و فایده دسته میزبان است و آنها حالا در آغاز قسم دوم رقابت باز هم به هجوم میگذارند و در این حالت طور دیده می شود پرتوفی توپ نتیجه نداد. خب طور ما دیدیم دوستان گرامی در رفتی جریانی رقابت در قسم یکم با فوتبالبازان کره شمالی میسر شد که 2 گل زنند در دقیقه 40 و دقیقه 2 میلاد شده با قسم یکم و آنها با همین 2 گل پیشرفتی خود را تامین کردند. در ابتدای قسم دوم باشد تغییرات سوم در هیئت دسته کره شمالی با وقوع پیوست از هیئت احتیاطی بازیگری رقمی 16 سون چون سیم به میدان برآمد و او به جای هوان یو یونگ رقمی 14 وارد میدان شد و حالا بازی را دوام داده ایستاده است. جای یادآوری است که در هیئت دسته کره شمالی قبلا هم 2 تغییرات دیگر شده بود، یعنی اگر ما به همان تغییرات توجه کنیم در رفتی بازی این 2 دسته طور دیده شد از کرسی بازیگران احتیاطی رقمی 22 کیم هیه یونگ و همچنین رقمی 9 کیم سون گیونگ به میدان برآمدند. به این ترتیب با در نظر داشته آن تغییراتی که صورت گرفت من هیئت پوره کره شمالی را برای قسم دوم بازی امروزه یک بار یادآور میشوم. در خط دروازه بازی کرده ایستاده است یو سون گوم رقمی 18 فوتبالبازانی که در موقع دیگر هستند رقمی 2 ری میون گوم رقمی 5 انکوک هیونگ انکوک هیانگ دکترش او کاپیتان دسته است رقمی 7 میونگ یو جونگ رقمی 11 هان جین هونگ رقمی 12 هون سونگ اوک رقمی 17 کیم کیون یونگ و رقمی 23 ری هیه گیونگ بر علاوه آنها 3 فوتبالبازی که از کرسی احتیاطی به میدان برآمدند رقمی 9 کیم سون گیونگ رقمی 16 سون چون سیم و رقمی 22 کیم هیه یونگ. حالا بازیگری مالایزیایی اند که آسیب گرفت بعد از آنکه که پرتافت حریف را خواست برطرف کند، اما جدی نیست، آن آسیب گرفتش و بازی را دوام می‌دهد. تا این لحظه در هیئت دسته مالایزیا باشد دوستان گرامی یگان نفر عوض نشده است و هیئت دسته مذکور عبارت از بازیگرانی زیرین است که باز هم مثل قسم اول در قسم دوم در میدان بازی را دوام می‌دهند. دروازه‌بان
рақами 23 Нурул Азурин Мазлон. Футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. Рақами 2 Ҷулиана Барек, рақами 3 Эусве Вана, рақами 4 Путри Ариса Балқис, рақами 5 Сити Нурфайзо Сайдин, рақами 7 Ҷасия Ҷумилис, рақами 9 Нур Лиана, рақами 10 каптени даста Стефи Синх, рақами 15 Интан Сара Аниса, рақами 18 Амира ва рақами 20 Нур Хатфина. Сармураббии дастаи мазкур Ҷоэл Карнели аз Бразилия аст. инҷо бисёр ҳаракатҳои зебо аз сӯи бозигарони Кореяи Шимолӣ. дар ниҳояти кор як зарбаро ҳам дидем ки дифоъгар Ри Мионгум зарба зад, вале баъд аз расиш ба бозигари малайзиягӣ самти тӯб андаке тағйир ёфту, бо ҳамин ин ҳолат бартараф шуд. хуб, дар ин баробар сармураббии дастаи Кореяи Шимолӣ Ри Сонҳоро бояд гуфта гузарем ки мутахассиси мазкур бевосита аз худи ҷумҳурии халқи демократии Корея аст. қисми зиёде аз бозигароне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ бозӣ мекунанд онҳое ҳастанд ки таҷрибаи ғанӣ доранд ва ҳатто барои мисол яке аз беҳтарин нишонзанҳои ин тим ки дар худи мусобиқа низ аз ҷумлаи фаъолтарин бозигарон дониста мешавад, Ким Кион Ёнг мебошад, ҳамлагар, рақами 17 ба токунун 6 гол дорад. ӯ тавонистааст дар давоми бозиҳои анҷом додааш дар ҳайати дастааш дар 17 бозӣ 23 гол занад. ин пеш аз оғози рақобатҳои марҳилаи интихобии мусобиқаи мазкур буд. инҷо вазъияти хатарноки навбатиро мебинем бо иштироки бозигарони Кореяи Шимолӣ. бисёр зебо пас дод дар лаҳзаи қаблӣ бозигари рақами 16 Сон Чун Сим ва ин лаҳзаҳо ниҳоятан ҳисоб 3-0 шуда истодааст. яъне ҳисоб ба шакли бузург медарояд ва Ким Кион Ёнг ҳамон боние ки болотар ёдовар шудем. хуб, ӯ қабл аз оғози ин рақобатҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дар 17 бозӣ 23 гол зада буд. инак ҳафтумин голи худро дар мусобиқаи мазкур ба ҳадаф мерасонад. ба ин тартиб метавонем мо ҳоло худамон ҳисоб кунем ки дар 20 бозӣ шумораи голҳои ӯ ба 30 мерасад дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвараш. ин хело ва хело нишондиҳандаи баланд аст. чемпионати дохилии Кореяи Шимолӣ дар риштаи футбол миёни бонувон як чемпионати бисёр пурқувват эътироф мешавад ва Ким Кион қаблан 2 дафъа дар чемпионати дохилии кишвараш ҳам пирӯз шудааст бо ҳамроҳии бошгоҳе ки онҷо ҳунарнамоӣ мекунад, дастаи Наэкоҳанг спорт клаб. Бориза давом дорад. ирсоли тӯбро мебинем ва боз як фурсати дигар, аммо ин дафъа акнун зарбаи задаи бозигари рақами 7 Миён Ю Ҷон хато рафт. ҷои ёдоварист ки ӯ дар рафти нимаи якуми бозии голи дуюми ҳамдастиҳояшро ба ҳадаф расонда буд. дастаи мунтахаби бонувони Малайзия, дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки яке аз дастаҳое аст ки ҳоло
дар радабанди фифа дар қисми миёнаи ҷадвал қарор дорад. онҳо дар зинаи 102 ҳастанд. вале қаблан баландтарин натиҷаи онҳо дар радабанди фифа зинаи 69 буд ин моҳи июли соли 2003. он замон албатта дастаҳои занона камтар буд. бо гузашти солҳо ки аксари федератсияҳои футболӣ дастаҳои занонаро ҳам ташкил карданд, рақобат зиёдтар шуд, мушкилтар шуд ва дастаҳое ки қаблан зинаҳои баландро мегирифтанд чун аз рушд боз монданд. ҳатман ҳарифони онҳо тавонистанд дар ин байн мавқеи худро беҳтар кунанд. инҷо чӣ голи зебое аст ки мову шумо мебинем дӯстони гиромӣ ва боз ҳам Ким Кион Йонг мезанад. зарбаи бо сар иҷро кардаи ӯро бубинед чӣ гуна қавиву маҳкам буд дар лаҳзаи қаблӣ. ва бозигарони Кореяи Шимолӣ худашон тӯбро гирифта оварда ба марказ гузошта истодаанд то ин ки зудтар ҳариф бозиро шурӯъ кунад. ин ба он хотир аст ки онҳо мехоҳанд боз ҳам голҳои бешумори дигареро ба дарвозаи ҳариф зананд. инҷо на дифоъгар ва на дарвозабон дуруст албатта натавонистанд пешроҳи зарбаро бигиранд. аз як тараф бояд эътироф кунем ки зарба бениҳоят қавӣ аст бо сар дар ин лаҳза баъд аз ирсоли тӯб аз сӯи бозигари рақами 9 Ким Сон Гионг. ва ҷои ёдоварист ки мисле ки мехро ба тахта мекӯбанд дар лаҳзаи қаблӣ бо сар зарбаро сӯи дарвоза ҳамин гуна иҷро кард. Ким Кион Йонг таваҷҷӯҳ ба бонувони футболбози дастаи Кореяи Шимолӣ аз кишварҳои хориҷӣ ҳаст, яъне дар назар дорем бошгоҳи хориҷӣ мехоҳанд ин футболбозонро дар ҳайати худ бубинанд, зеро дар маҷмӯъ агар бигирем маслан худи кореёиҳо ё кореягиҳо бисёр халқи меҳнаткаш ҳастанд, бисёр заҳматкаш ҳастанд ва ба мушкилиҳо тобовар мебошанд. наметавонанд дар чемпионатҳои пурқуввати барои мисол аврупоӣ ҳам миёни дастаҳои занона хело дар сатҳи хуб ҳунарда мекунанд. аммо хело кам ҳолатҳое аст ки аслан метавон гуфт ҳолатҳои ангушшумор аст ки бозигарони ин кишвар берун аз сарзаминашон бозӣ кунанд. бо дар назар дошти он албатта сиёсате ки дар кишвари мазкур мову шумо медонем ҷорӣ аст. аз ин рӯ истеъдодҳои зиёд бевосита дар дохил дар ҳайати бошгоҳи гуногуни худи Кореяи Шимолӣ бозӣ мекунанд ва дар чунин мусобиқаҳои арсаи байналмилалӣ мисли марҳилаи интихобии ҷоми Осиё, мунтахабҳои асосӣ ва баъдан мунтахабҳои наврасони то 17 сола ва ҷавонони то 20 сола, ҷоми Осиё байни ин сину солҳо ва баъдан мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мо ҳунарнамоии хуби онҳоро мебинем. ҷои ёдоварист ки дастаи 17 солаҳои Кореяи Шимолӣ соли гузашта қаҳрамони ҷаҳон шуд миёни занон ва дастаи 20 солаҳои онҳо низ миёни занон қаҳрамони ҷаҳон шуд. ду тағйирот дар ҳайати дастаи Малайзия аз майдон гирифта мешавад рақами 9 Нур Лиана ва ба ҷои ӯ рақами 17 Нур Суфиқа Обидин ба майдон баромад. ҳоло бозигари дигаре ки бояд вориди майдон шавад ин рақами 22 Айнсо Мурод аст ба ҷои бозигари рақами 20 Нурҳатфина ӯ вориди майдон мешавад. то ин лаҳза ягон тағйирот дар ҳайати ин тим набуд ва ҳоло мо ду тағйиротро акнун дар ҳайати дастаи мазкур мебинем. аз ҳайати феълии дастаи Малайзия танҳо як бозигаре аст ки дар хориҷ аз ин кишвар бозӣ мекунад. ин дарвозабон Нурул Азурин Мазлон аст, аъзои дастаи Влазняи кишвари Албания мебошад. ва аслан дастаи мунтахаби занонаи Малайзия дар таърихи худ дӯстони гиромӣ дар ҷоми Осиё қаблан тавонистааст чанд дафъа иштирок кунад. ҳатто
соли 1983 онҳо зинаи сеюмро гирифтанд ки ин асlan натиҷаи баландтарини онҳо аст. он солҳо рақобат кам буд, инро ҳам бояд эътироф кунем. боз як қоида вайронкунии дигар. маротиб бозигари рақами 17 аз ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ Ким Кион Йонг даст ба қоида вайронкунӣ зад. соли 1975 бошад дастаи занонаи Малайзия зинаи 4-умро гирифта буд дар ҷоми Осиё. 9 маротиба дар маҷмӯъ иштирок кардааст, вале бисёр вақт дар марҳилаи гурӯҳӣ иштироки худро ҷамъ баст кард. бори охир соли 2001. баъд аз он дигар мо дастаи занонаи Малайзияро дар ҷоми Осиё надидем. Аслан он солҳо ки бисёр гӯем дастаҳои занона набуданд, аксар вақт танҳо то 8 даста ҷамъ мешуданду дар мусобиқаҳо иштирок мекарданд ва мисли оне буд ки аслан бо даъват дастаҳо дар мусобиқаҳо иштирок мекарданд. аммо баъдан тадриҷан чун шумораи дастаҳо зиёд шуд, марҳилаи интихобӣ ҷорӣ гардид ва ба бисёре аз дастаҳо мушкил аст мисли солҳои қаблӣ бевосита ба ҷоми Осиё роҳ пайдо кунанд. зеро дар қиёс бо баъзе аз кишварҳои дигар тавре мо мебинем пайваста дар баъзе давлатҳои дигари Осиё варзиш риштаҳои гуногуни он аз ҷумла футболи занона махсусан рушд карда истодааст ва ин хонаҳо боис бар он мешавад ки як қатор дастаҳои дигари ҳариф аз онҳо қафо монанд. осеби гирифтаи бозигари малайзиягӣ каме шояд ҷиддиам бошад дӯстони гиромӣ. ва довар равдҳа қотими Исо Саид Алмансурӣ ки аз Имороти Муттаҳидаи Арабӣ аст. ишора ба он кард ки бигзор берун аз майдон кӯмаки тиббӣ расонанд ба бозигари малайзиягӣ ва рақобат бояд давом ёбад. табист ки дастаи занонаи Малайзия боре ҳам ба марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон миёни занон роҳ пайдо накардааст. аслан дар солҳои зиёд дар марҳилаҳои интихобӣ иштирок намекард. 2023 иштирок кард ва натавонист соҳиби рохат шавад. дар қиёс бо онҳо албатта дастаи занонаи Кореяи Шимолӣ хело тафовут дорад, зеро онҳо яке аз се дастаи серҷоизатарин дар миқёси Осиё ҳастанд дар футболи занона дар қатори Чин ва Ҷопон. ҳамчунин даста дар чемпионати ҷаҳон 4 бор иштирок карда, натиҷаи беҳтаринаш баромадан ба даври чаҳорякнивӣ буд дар соли 2007. ирсоли тӯбро мебинем. хуб, инҷо чист? офсайд. солҳои охир ҳарчанд дастаҳои занонаи Кореяи
шимолӣ махсусан дастаҳои наврасону ҷавонони онҳо натиҷаҳои хуб ба қайд гиранд ҳам ба дастаи мунтахаби асосии онҳо мушкил шуда истодааст, зеро тавре мо дидем дар охирин чемпионатҳои ҷаҳон онҳо иштирок карда натавонистанд, рохат гирифта натавонистанд. аз ҷумла соли 2015 онҷо дастаи Кореяи шимолиро дисквалификатсия карда буданд. 2019 онҳо рохат гирифта натавонистанд ба чемпионати ҷаҳон. 2023 бошад дар марҳилаи интихобӣ иштирок накарданд. дар ҷоми осиё бошад дӯстони гиромӣ 2022 бо сабабҳои барои мову шумо маълум ин даста аслан иштирок накард ва дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 ҳоло онҳо дар марҳилаи интихобӣ фаъол ҳастанд ва ҳамин лаҳзаҳо аллакай ин тим метавонем бигӯем ба рохат хело ва хело наздик омадааст. ирсоли бисёр хуби тӯб ба ҷаримагоҳ ва зарбаи бо пӯи чап задаи Ким Кион Йонг тавре дидед хато рафт. илова бар ин бояд бигӯям ки солҳои охир дар футболи занона дар ҷоми осиё натиҷаҳои ин тим чандон хуб нестанд. медонед инҷо боз ҳам ҳамон мушкилие ки болотар гуфтем ҳангоми иштирок дар чемпионати ҷаҳон буд. инҷо низ дида мешавад 2014 ба онҳо иҷозат надоданд ки дар мусобиқа иштирок кунанд, яъне онҳоро дисквалификатсия карданд. 2018 рохат гирифта натавонист дастаи Кореяи шимолӣ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё. чунин ҳолат каман дар кам бо ин тим иттифоқ меафтад, аммо дар соли 2018 ҳамин гуна ҳолат пеш омад. 2022 бошад дар мусобиқа бевосита бо дар назар дошти оне ки он давра ҳоло маҳдудиятҳои ковид дар кишвари Кореяи шимолӣ аз байн нарафта буд, онҳо дар мусобиқа иштирок накарданд. аз 21 маротибае ки ҷоми осиё баргузор шудааст, онҳо 10 бор дар он иштирок карданд, яъне дар нисфи он иштирок карданд ва тавонистанд тавре болотар гуфтем 3 дафъа қаҳрамони осиё шаванд. кӯмаки тибби лозим аст бозам ба дарвозабони Малайзия. хело вақтро зиёд албатта онҳо талаф медиҳанд бо ин роҳ. баъд аз он ки дарк карданд муқобили ҳариф ба чизе ноил шудан ба онҳо осон нест, мо дида истодаем ки бо вақтро кашол додану бо ҳаракоти дигари худ онҳо мехоҳанд ҳолатеро ба миён оранд ки ҳарифам шиддати бозиро коҳиш диҳад ва имкониятҳои камтаре барои рахна кардани дарвозаи онҳоро пайдо намояд. ирсоли бисёр хубу хотирмон аз сӯи Ри Миён Гум ва баъдан голе ки Ким Кион Йонг зад барои мо такроран нишон доданд. ин бозигар аллакай 2 гол дар ҳафти қисми дуюм ба ҳадаф расонд. дар нимаи аввал ӯ гол надошт, вале тавре мо болотар ишора кардем. тағйиротҳое ки мураббии Кореяи шимолӣ дар дақиқаи 35 дошт дар бозӣ таъсири худро расониданд ва фаулии бозигарони ин тим зиёд шуду бозигаре ки ҳамагӣ 5 дақиқа пештар аз он ба майдон омад дар дақиқаи 40 Ким Ки Йонг гол зад. голи аввалро маҳсул зад. баъдан бозигари рақами 7 Миёнг Юс Ҷонг гол зад дар дақиқаи 2 илова шуда ба қисми аввал ва сипас 2 голро тавре гуфтем Ким Кион Йонг ба ҳадаф расонд. инҷо боз як имконияти дигар, аммо бозигари рақами 12 каме зарбаашро
баландтар иҷро мекунад. Хон Сонг Ок. довар ҳеҷ ишорае надорад. зуд аз аут тӯбро бозигарони Кореяи Шимолӣ ба бозӣ дароварданд. ва бозигари қаблан осеб гирифтам инак аз ҷои худ боло мешавад. дӯстони гиромӣ, ҳоло боз ҳам тағйиротро мо мебинем. дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ бозигари рақами 12 аз майдон гирифта мешавад. Хон Сонг Ок ва бозигари рақами 13 Ҷон Риён Ҷонг мебарояд. баъдан дар ҳайати Малайзия низ мо ивазшавии бозигарро хоҳем дид. довар талаб карда истодааст ки бигзор зудтар аз майдон берун бароварда шавад бозигари осеб гирифтаи Малайзия. аммо худи бозигар инро рад мекунад ин лаҳзаҳо. Нур Адриена ба майдон мебарад рақами 11 ва аз майдон гирифта мешавад Ҷасия Ҷумилис. инак боз як зарбаи дигари хатарнок ва инҷо тавре мо шумо дидем Хан Ҷин Ҳонг зарба зад. бозигари рақами 11 ва дарвозабони ҳариф аз удаи бартараф кардани ин зарба баромад. ирсоли тӯбро мебинем ва боз як фурсати дигар дар қабати дуюм. инҷо зарбаро боз ҳам рақами 11 Хан Ҷин Ҳонг мезанад. пайдар ҳам силсилаи ҳуҷумҳои хатарнок боз ҳам бо иштироки бозигарони дастаи Кореяи Шимолӣ инҷо ба назар мерасад ва тавре мо дида истодем як қатор фурсатҳои дигари голзанӣ барои онҳо ба миён омад, аммо то ин лаҳза дигар ҳисоби 4-0 иваз нашудааст.
دوستان گرامی بالاتر گفتیم که در بعضی از گروه ها غالبان معلوم شدن. اینجا طور دیده می شود باز در دو گروه دیگر هم ما طور می بینیم غالبان معلوم شدن. از جمله تایپی چین توانست باعث غالبی گروه دی به مرحله نهایی راه پیدا کند. دسته منتخب هندوستان باعث غالبی گروه بی، ویتنام باعث غالبی گروه ای، فیلیپین باعث غالبی گروه جی و بنگلادش باعث غالبی گروه سی به مرحله نهایی روی خود را هموار کردند. میان آنها دستاورد بنگلادش را باید مخصوص یادآور شویم، زیرا آنها بار اول به مرحله نهایی جام آسیا راه پیدا میکنند. جام آسیا میان دسته منتخب زنانه دوستان گرامی جای یادآوری است که در 4 سال یک بار صورت میگیرد. قبلا سال 2022 مسابقه مذکور برگزار شده بود. اینجا دروازه‌بان توپ را کمی هم باشد دورتر کرد، اما باز هم در بازی افتیان بازیگران کره شمالی فعال هستند و باز یک هجوم دیگر را میخواهند به راه مانند. سال 2022 در کشور هندوستان رقابت ها برگزار شدند و چین در فینال 3-2 کره جنوبی را شکست داد و غالب برآمد. ژاپن و فیلیپین سزاواری جای سوم شدند. با اشتراک 12 دسته مسابقه برگزار شد. پیشتر از آن 8 دسته در مرحله نهایی جام آسیا یعنی دسته زنانه اشتراک میکردند. اینجا فرصتی نوبتی هست، اما دروازه‌بان پیشراهی این ضربه را میگیرد. افساید است اینجا، البته معلوم بود، ولی چون توپ را صاحب نشد حمله‌گر و همچنین چون بوسته توپ به نزد او آمد، دوباره کناری در همان حالت ضرور ندانست که افساید را به قید گیرد. گزارشی بسیار خوب است سوی بازیگری رقم 9 هست کناری چپ. اینجا پاس میدهد، وضعیت خطرناک است و حساب در دقیقه 78 5-0 می شود. خوب در رفت این لحظه ها طور ما میبینیم گلی پنجمی دسته کره شمالی رو باز هم همون بازیگری زد که قبلا 2 گل در قسم دوم زده بود، کیم کیون یونگ. اینک شماره گل های خود را در این بازی به 3 تا میرساند و در مجموع در مسابقه مذکور به 9 تا. و این ترتیب در روی خط این 16 های بهترین مرحله انتخابی به جای اول میبرد. بار دیگر میتوانید ببینید. یک دقیقه وقت برای آبنوشی دسته ها حالا جدا میکنند داور و بعد از آن باز برمیگردند و رقابت را دوام میدهند.
аксари бозигароне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби бонувони Кореяи Шимолӣ ҳунарнамоӣ доранд, дӯстони гиромӣ, онҳое ҳастанд ки гуфтем дар бошгоҳи дохилии ватанашон бозӣ мекунанд. Маслан легионер нест дар ҳайати ин тим, вале бо дар назар дошти он ҳунару маҳорати волое ки бозигарони ин даста доранд, метавон гуфт агар ҳолат иҷозат медод, ҳатман мо як қатор бозигарони бисёр хуби дастаи занонаи Кореяи Шимолиро дар ҳайати бошгоҳи гуногуни занонаи футболи Аврупо шояд медидем ва ҳамчунин дар ҳайати дастаҳои дигари шояд кишварҳои ҷопону Кореяи Ҷанубӣ ё Чин низ медидем. ва ҷои ёдоварист ки як қатор он бозигароне ки қаблан дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонони то 20 сола қаҳрамон шуда буданд соли 2024 ба ҳайати дастаи мазкур ҷалб шуданд ва ҳамчунин як қатор бозигарони дар ҳайати то наврасони то 17 сола қаҳрамони ҷаҳон шуда низ ба ҳайати мунтахаби асосии Кореяи Шимолӣ ҷалб гардиданд ва ҳатман онҳо барои оне ки натиҷао беҳтар карда шавад, барои оне ки ба мунтахаби худ кӯмак расонанд, ба майдон мебароянду дар бисёре аз бозиҳо хело ҳунарнамоии хуб ҳам нишон медиҳанд. тавре дида истода дар ин ҳолат партофти тӯб акнун натиҷа надод. пайдар ҳам силсилаи зарбаҳо, аммо ба бозигарони дастаи Малайзия муяссар шуда истодааст ки ин зарбаҳоро баргардонанд. ҳуҷум бошад ҳамоно давом дорад ва акнун як илоҷ карда пеши роҳи ҳамла гирифта шуд. аммо боз ҳам барои ҳамагӣ чанд лаҳзаи дигар.
пайдар ҳам ҳуҷумҳое ки мо дар рафти бозӣ имрӯза дида истодаем бо иштироки бозигарони Кореяи Шимолӣ тавре мебинед натиҷаи зарури овардан. ҳисоб албатта хеле бузург аст ба фоидаи онҳо. ҳариф тақрибан имконияте надошт дар тамоми рафти дақиқаҳои сипаришуда ва табиист ки имрӯз дар рафти бозӣ инҷо ҳолати нофаҳмое ки ба вуҷуд омад, як бархӯрдам буд ба фикрам ба назди худ даъват карда корти зард ба фикрам нишон медиҳад сардовари бозии имрӯза. аммо агар вар мешуд мумкин корти сурхам нишон медод. барои мо дар аввал каме нофаҳмо буд ҳамон лаҳза, вале ҳаракат бо даст ва ба ин маъно ки мехост ба ҳариф зарба занад аз сӯи бозигари рақами 17 аз ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ дида шуд. ва эътирози бонувони малайзиягиам аз ин хотир аст ки онҳо аслан дар аввал фикр карданд ки онҷо бояд корти сурх мешуд. хуб, акнун ба дарвозабон бояд кӯмаки тиви расонида шавад ва баъдан мо идомаи рақобатро хоҳем дид. вақтам чандон зиёд боқӣ намондааст дӯстони гиромӣ. хело вақт беҳуда талаф меёбад ин лаҳзаҳо. албатта каме бархӯрд буд, вале на то он дараҷае ки мо мебинем ин лаҳзаҳо вақтро талаф медиҳанд бозигарони Малайзия. ва дар ин байн боз як тағйироти дигар аз эҳтимол дур нест ки дар ҳайати дастаи Кореяи Шимолӣ ҳам рӯи даст гирифта мешавад ва он аслан охирин тағйирот дар ҳайати дастаи мазкур хоҳад буд. муҳим ин ки сармураббии дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ дар рафти нимаи якуми бозӣ дарк кард ки чун шогирдонаш комёб нашуда истоданд, гол задан наметавонанд ба дарвозаи ҳариф бо вуҷуди доштани фурсатҳои зиёди голзанӣ онҳо ба хулосае омаданд ки зуд ду бозигарро иваз кунанд ва ду нафаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омаданд, рақами 9 Ким Сон Гион ва рақами 22 Ким Хье Йонг рафти бозии онҳоро дигар карданд ва тавонистанд барои расидан ба ғалабаи тими худ
саҳми арзанда гузоранд. махсусан дар поёни қисми аввал мо тавре дидем ба онҳо муяссар шуд ки ба дарвозаи ҳариф 2 гол зананд. сипас дар ҳафти қисми дуюм боз 3 голи дигар ва тавре мо мебинем натиҷаи ниҳоӣ 5-0 ба фоидаи онҳо аст то ҳамин лаҳза. хуб, аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 17 қаҳрамони асосии дастаи Кореяи Шимолӣ дар қисми дуюм ва шояд дар тамоми рафтаи мусобиқа беҳтарин нишонзани марҳилаи интихобӣ ҳам ҳоло ҳаст бо 9 гол Ким Кион Йонг ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарад рақами 6 Ан Пок Йонг. вақти асосӣ ҳам хотима ёфт дӯстони гиромӣ. ҳоло барои мо маълум накарданд ки чанд дақиқа илова мешавад. аммо бо дар назар дошти оне ки чӣ гуна вақт зиёд талаф ёфт, шояд ин вақти зиёдтар назар ба қисми якум ҷуброн мекунад сардовари бозии имрӯза Равдҳа Хотимӣ Исо Саид Алмансурӣ. аз зарбаи кунҷӣ бояд ту ба бозӣ дароварда шавад. ду тағйиротро мо дар ҳайати дастаи Малайзия ҳам ин лаҳзаҳо бояд бубинем. бозигари рақами 2 аз майдон гирифта мешавад Ҷулиана Барек, ба ҷои ӯ рақами 6 Азлияния Кинули вориди майдон шуда истодааст. хуб, 9 дақиқа вақт илова гардид дӯстони арҷманд ва ҳамзамон бо ин аз курсии бозигарони эҳтиётӣ боз як бозигари дигар рақами 8 Фараҳия бинти Муҳт Ридзуан ба майдон баромаду тӯли дақиқаҳои баъди акнун дар майдон бояд ҳунарнамоӣ кунад. боз ҳам як зарбаи кунҷии дигар, ин дафъа акнун аз канори муқобил. боз партофти тӯб дарҳол ба ҷаримагоҳ, бархурди навбатӣ байни бевосита худи бозигарони Кореяи мазарат бозигарони Малайзия буд ва он ҳолат бартараф шуд. хуб, медонед тағйиротҳоро дар ҳолати қаблӣ барои мо нишон доданд, аммо воқеан ҳамон тағйиротҳо нашуда будааст. акнун ба майдон мебаранд бозигароне ки қаблан ишора шуданд. рақамҳои 2 ва 3 Ҷулиана Барек ва Эус Вевана майдонро тарк мекунанд. ба ҷои онҳо рақамҳои 6 Азлияния Кинули ва рақами 8 Фараҳия бинти Муҳт Ридзуан ба майдон баромаданд. ирсоли тӯбро мебинем. дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. дар бозиёфти тӯб бозигарони кореягӣ фаъоланд. Малайзия бо вуҷуди он ки дар ду бозии қаблӣ пирӯзӣ ба даст овард дӯстони гиромӣ, инҷо дарвозабон дар ин ҳолат чӣ гуна наҷот медиҳад ҳамдастаҳои худро ва баъдан зарбаи бисёр қавӣ аз сӯи бозигари Кореяи Шимолӣ дида шуд. бозигари рақами 13 Ҷон Рион Ҷонг зарба зад ва ту ба сутуни дарвоза расида баъдан аз майдон берун баромад. хуб, Малайзия бо вуҷуди оне ки гуфтем дар даврҳои қаблӣ ҳам Фаластин ва ҳам дастаи мо Тоҷикистонро 1-0 шикаст дод, аммо аз нигоҳи бозӣ бартарӣ надошт зидди ин ду дастае ки мо болотар гуфтем. махсусан Фаластин дар бозии даври якум хело фаъол буд, ҳуҷумҳои зиёд карду вазъиятҳои хатарноки худро истифода бурда натавонист ва Малайзия гӯё дар дақиқаи 86 бар ивази голи ягонаи Фараҳия ғалабаро ба даст оварданд. ва дар бозии муқобили хубони футболбози тоҷик ҳам дастаи Малайзия бартарӣ надошт. танҳо ба бозигарони мо муяссар нашуд ки ҳисоби мусовиро то ба охир нигоҳ доранд, дар ҳоле ки бозии дастаи мо ҳам дар қиёс бо рақобати даври якумамон беҳтар буд. аммо дар дақиқаи дуюми илова шуда ба қисми дуюми бозӣ мо ба дарвозаи худ гол сар додем аз Henrietta.
вазiyat стандарти. корти зард ба бозигари рақами 22 дастаи Малайзия нишон дода шуд. Айнисия Мурод. корти зард гирифт. хуб, дақиқаи шашуми иловагӣ ҷараён дорад. инсоли тӯбро мебинем. хуб, ба якдигар каме халал мерасонанд, аммо дар ниҳояти кор ба ҳар ҳол тӯби шашумро ба дарвозаи ҳариф зада истоданд. бозигарони Кореяи Шимолӣ ҳисобро 6-0 карданд ва голи навбатӣ ба номи Ри Хье Гёнг навишта мешавад. ӯ тавре мо шумо мебинем аз ҳолати бисёр наздик дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф истода зарба зад. ҳоло саҳнаи такрории ҳамин ҳуҷумро як бор дигар метавонед бубинед. бинандагони гиромӣ, тавре мо болотар гуфтем, имрӯз дар аксари гурӯҳҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё миёни дастаҳои занона рақобатҳо ба нуқтаи ниҳоии худ мерасанд. аз ҷумла охирин бозӣ бо иштироки дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон ва Фаластин сурат мегирад. расо соати 22 бо вақти душанбе рақобати мазкур оғоз мешавад ки шумо метавонед ҷараёни онро тавассути шабакаи телевизионии футбол тамошо кунед. ҳамзамон бо ин дӯстони гиромӣ, инҷо боз як фурсати дигар барои кореягиҳо буд, лек тавре мебинем дар ин ҳолат акнун дарвозабон Нурул Азурин Мазлон тавонист зарбаи навбатиро бартараф кунад. шонси бисёр хубе буд барои дастаи Кореяи Шимолӣ то голи ҳафтумро ҳам занад. бозигари рақами 22 дар ҳолати қаблӣ Ким Хье Ёнг зарба зад ва дарвозабон дар ҳамон дуэл тавонист комёб шавад. хуб, ҷои ёдоварист ки дар идома акнун танҳо як гурӯҳе мемонад ки онҷо рақобатҳо дертар сурат мегиранд ва то рӯзи 15 июл дар гурӯҳи Эи мусобиқа ки онҷо Эрон, Урдун, Лубнон, Сингапур ва Бутан ҳастанд рақобатҳо ҷамъбаст мешаванд. ба ин тартиб мо исми тамоми дастаҳои иштироккунандаи марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2026-ро миёни дастаҳои занона маълум хоҳем кард. худи мусобиқа дар соли 2026 дар кишвари Австралия тибқи нақша бояд сурат гирад ва интизор меравад ки боз ҳам як давраи нави рушди футболи занонаро таъмин карда метавонад дар қитъаи Осиё, зеро сол ба сол мо дида истодаем ки сатҳи рақобатпазирии дастаҳои футболи занонаи Осиё махсусан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла чемпионати ҷаҳон вақте иштирок мекунанд хело баланд ҳам рафта истодааст. сонияҳои поёнӣ дақиқаи 9 илова шуда ҷараён дорад. дӯстони гиромӣ, маълум аст ки Кореяи Шимолӣ дар гурӯҳи мо аз аввал фаворит, яъне дастаи пурбаҳо буд ва то ба охир ҳамин дараҷаи баланди худро исбот карду нигоҳ дошт ва акнун дар бозии охирин ҳам муқобили ҳарифе ки баробар бо онҳо 6 имтиёз дошт, онҳо бартарии куллӣ доранд. 9 дақиқа вақти илова шудаам хотима меёбад, аммо ҳоло мо садои ниҳоии уштаки доварро намебинем. ӯ иҷозат медиҳад ки ин ҳуҷум ба нуқтаи ниҳояш шояд рафта расад ва баъдан аз анҷоми бозии имрӯза мо шуморо дар ҷараён шояд мегузорад сардовари бозии имрӯза Равдҳа Хотимӣ Исо Саид Алмансурӣ. бале, ҳамин таврам ҳаст ва бо ҳамин ин бозӣ хотима ёфт. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.
4 daqiqa ilova qildi. The full time score. شاید دیگر چی باشه من گفت پروست نمیرسید Женский футбол, да, как 28 20 лет, я бы не знаю, اشکال نمیتونه как любой великий арабий,